le voina kan DC zone takte kan SP Longklai district SP te le hunset min man zaktu Reverend Dr. Lal Som le na sai lo te le kan chairman kan executive secretary te tin party sang suai tu le kan EM zone tak chung te bial mi pui te in zawa in chibai kabuk chewa voina hian kathiam loviau na chungin mani tong nge ya thu soi ve ka duwa chuwangin lai holin voina hian thu soi katumani nihin hi lai autonomous district council hi lam arak zul leng mangmia ninghal pengok asi executive members tharna swearing in ceremony kan nei kho hi kalom tuki na bein nak ngan pi ya kan nei terpi na mopur nak ngan pi nei kowa khin karwa hi chan hi lom nak chan long siloin mi pi cha i rian chuan ding i kan ni pek tharnak chan asi zakai mi kan executive members na nan rian chuan kho nak dinga mi pi ni andu thim nak te in rian chuan kor anin aitar na ti kha phil hrim lau kan mi pi na mai lei pan nak ding cha le nuwa mi an nun khwa an man kho nak nga he mo tin nan ma ipek nak he chuan ko u tin kan nol du na bianan khai mi na nan tum khen dingi nani tim to nak vial tea mi pi nun nuam kho nak ding ruan nak kha aram sik ton ko se kan mi pi na sin tlung chiao kho dingin bia khat lain kan department na minor na usi kan school na chon nak ting nak nga le chan tarvu lei chunga kan fa le na ni thiam phim nak le ya hoi anel phak ve kho nak dingin he mo tin thajang chua na usi kan mi pi na ipet lai nak fe kun tua dingin lam sialin kan lam chiami na tua that a hau chang economic lei kan than nak ding le chole lei zonga mai kan phan kho nak dingin chuan na usi chole nak lei kan san kho naka chuan usi lo thau pan na zong bom pa khin kan pong kam thing le mau ti le tlang vial te hum hak rian zong chuan usi kan mi pi na than chau nak dinga kan nei chia kan ram chung ro sung na hi mai lei chan chai ado chin nak ding ruat buin mang na usi kan social welfare program na hi thon te dewa how mi pi laki asi fak deu mi na an than chau nak ding ruat nak nei buin chuan chiao tim na usi mino len te chel nak lei zong sao pin kan ro a haw mino na ni an thim nak mit mui an pho ve kho nak ding le an thiam nak na sang chini an hlor kho nak ding pi na kan district chai mai ngal ter tu an si kho nak dinga kan fa le na hi chan tha pek izuam na usi kan sports infrastructure leya ruwa nak pe in mivial te tlum ve kho nak len te chel mangin kan tu le fa le cha kan chuan a haw ko hruai tu kan si ban tukin kan mi pi na ni mu andu mi chu danglam nak tlum ter hi asi chon ko bia hal kho le danglam dingi
rian chuan khâu tu ruai tu si a hau chang nan bial mi na le mi na he I kom ngei ulo an bial le hla na ngai piakin an her mi na pek holding in fak pin izuam ko cheu mi vial te I tlum nak le athang chau len mang pina quality na ni thanem an ngai nak lai autonomous district ser izuam usi mai le rian ki har ngai ding asinain nan laka zum nak tak kanei executive members na ni lungrual nak le ipek nak pina zumok lak sinak nan si ti hi ka zummi asi kan mi pin na chai mai le khua a cheu kho nak nga lungrual te I chuan chi ding le din nak le zum ok tlak ituan leng mang dingin lungthin te in kan nol na akhat lo mi kan sibui kan tan rual nak le mi pi cha I rian chuan kan itim nak hi kan chon nak ram asi ti philha usi kan ram do te cha a hin veng tu le zau khen tu thabi kan si ti hi langter u si lo te fa chan tiang ngal peng ding chia izuam usi adong nak bi ka chun hi chan sung loi te I akan man kho ter tu nandi lak chunga lungthin te in lunglom bia kachim kan executive members na kan lompi na rualin kan chuan pi peng na lai ti kan chim du na chauza mi le kan khwal thavial te na nihin ni chan sung loi nan kan man pi cha nan chunga kalom tuk singsan chun kan laki zumnak nei hi ka muni akan chia tu lai autonomous district mi pi na nandi laksina kalung alomi mai le ni cheu do bik kan mu kha nak dinga 20 peng na usi ti in kan som phone kalome pichuan kan executive member te an mo purna tur te hi kan puang nga langa official te khan an lekha tur kha in lo sem ngal don nia u sang hulen amol chin deputy chief executive member a department and kultur te hi education department primary school including LAD CBSE panina AHNVT department pathumna parliamentary affairs pathum pulal zomachinza executive member transport department art and culture department sanitation department pulal ropuya chinza executive member land revenue and settlement department information and public relations department informations and communication technology department Pusi Rang Chianga executive member agriculture department horticulture department sports and youth services department minor irrigation department disaster management and rehabilitation department Pu JB Van Hoy executive member local administration department urban development and poverty alleviation department rural development department Pu HC Lal Thom Liana executive member public health engineering department fisheries department sericulture department Pu H Vanlal Chanpuya executive member education department middle school including adult education Laicha and Hindi propagation wing inland waterways department Pu HC Laleng Kima executive member environment forest and climate change department land resources soil and water conservation department Pu Sukriti Chakma
Social Welfare Department, Industry Department, Cooperation Department, Silal Somjuala, Chief Executive Member, General Administration and Control Department, Finance and Accounts Department, Planning and Program Implementation Department, Public Works Department, Taxation Department, Law and Judicial Department. Khang tekha kan executive member te chan pual tur ani buke kalome.